umunsi umwe abasabyi b'Imana baje kwishikana ku mukama, maze rero shetani izanana nabo. Umukama abwira shetani ati uvuye hehe? Shetani yishira umukama ivuga iti kuzunguruka isi no kuyiyererako. Umukama abwira shetani ati wiboneye umusabyi wanje Yobu, ntawe umeze nkawe ku isi, ni umuntu w'intungane agendera ukuri, yubaha Imana, agaca kure y'inabi. Shetani yishira umukama ivuga iti ugira ngo atunze byose, ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa, niwamukingiye we n'urugo rwiwe n'ibyo atunze byose, waraherezaga ibyo yakoze, ubutunzi bwiwe bwuzura isi. Ni ukuri, ramvura ukuboko kwawe ubunyene ukore ku bintu byiwe byose, urabe ko adaca akuvuma imbona nkubone. Umukama araheza abwira shetani ati ehera, ibyiwe byose ndabishize mu minwe yawe, ariko ntumukoreko. Gutyo shetani kiva imbere y'umukama. Dawa Yesu vyagiye mu ijuru, wewe uri se umwami wacu Yesu Kristo, uri Imana tukaba abantu, uri umuremyi tukaba ibiremwa, uri umubyeyi tukaba ibibondo, uri umwami tukaba abayoboke bawe, uri umukoresha mwiza tukaba abasuku bawe, uri utanga byose tukaba abasabyi bawe. Ukama turagushimiye cyane kuri ingabire y'ubuzima dufise ubwoko bwawe. Turabahungu n'abakobwa wiremeye, bituje twenyene, turi kumwe n'iryacu kukubera iki. Kuri iki gicaniro c'intava ariko umubavu umota neza, ariko udukwi two kwenyegeza, ariko ibisate byo gucana umuriro. Naco twakwimye mu byo waduhaye, kimwe muri cyo bitwara gusezeraniye ko nutugomorera kw'ingomero z'imigisha, ukaduha kubyara tugaheka, ukaduha kurima tukimbura, ukaduha gucenga, no mu gisirike duheke nyiramenyo. Twarakwemereye mukama ko ataco tuzokuryajyanya mu byo uzoba waduhaye. Twarakwemereye ko n'imitima yacu kwira tutokwigera tukwinwa no mu kanwa na gatoyi, dushaka kuyifatira vora, uyifatira umwansoro, kugira ngo muri byose na hose tubeho tuguhimbaye. Ndasabye rero kugira iki gicaniro cyacu cyemerwe, iki gicaniro cyacu kigira agaciro, imbaraga z'amaraso na Yesu Kristo zikorere kuri twebwe. Ubutware bukomoka mu ijuru busanana na mutima mwiranda bukorere kuri twebwe, muri twebwe, mu bacu no mu byacu. Ukaba Yesu Kristo mukozi mwiza, Yesu gahimbare ko ubuzima bwacu, Yesu wawugira neza byose, ganza saga heza gigo mu byo tubayemo byose. Turasuga mbere impanuka, nutubere umudereva, turasima ivumo, nutubere umuhesha w'umugisha, turasima ikoshi, nuturinde, turasima ibabara, duha umunezero, turasa agacimizo, duha umwidegembyo, turasa agahinda, duha agahimbare, turasa icangiro, duha igikundiro. Dutegereje ukuri kw'ijambo ryawe kugira ngo iki gicaniro cya saa 9 kiri hagati y'ijambo rya saa 9 n'irya saa 12 bigira agaciro. Uyu mubavu uduge mu ijuru, ugere ku gicaniro cy'umukama ntiwararame, motsi wawe ugere mu mazuru y'Uwiteka,
ahise dushungururiko imigisha yose dukeneye. Rabana Yesu n'umutima mumose muduriye kuri iki gicaniro. Amarira y'umugore siyo marira y'umugabo, amarira y'umukene siyo marira y'umutunzi, amarira y'umusore siyo marira y'umukobwa, amarira y'umukozi siyo marira y'umushomeri, amarira y'umupfakazi siyo marira y'uwubatse, amarira y'imfubyi siyo marira y'umwana afite ababyeyi, amarira y'umukristo siyo marira y'umupagani. Ariko twese turabibyiza kuko umwe wese mu kuryo kwawe wafise igisubizo ku bibazo byiwe. Turinde shetani iyo tugerageza, uduhunda imigisha n'imihezagiro. Ububasha bwa mutima mwiranda, ingabirano za mutima mwiranda tuzihamagaye ngo zize muri twebwe kugira ngo ubwami bwa data bushinga imizi mu buzima bwacu. Urakoze kuri nyiri ijambo kandi ugiye kudukirisha ijambo ryawe. Amina. Tugiye Kristo murameze neza. Inema y'Imana ibe mu mitima yanyu mwese aho muri komande sine zisi, kandi ububasha bwa rudasumbwa bukorane natwe, bukorane namwe, tubone guhirwa mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Ijambo ry'Imana tanguye soma riri muri Yobu kigabane cya mbere guhera ku murongo wa 6 gushika ku 12. Ari kintu cyanangaje nifuza ko kitwinjiza muri izamu ridasanzwe. Natangaje no kugeni ngo umusu abasabyi b'Imana baje kwishikana ku mugabo, ishetani sanana nabo. Iki ni cyo kimenyetso kikwereka ko duhora ku rugamba rw'ubuzima. N'amasengesho ufise wovuga ngo ndayasenze, wini protection yanje kwezi kose ndayasenze, wini protection yanje umunsi wose, ahubwo ubuzima bwawe buhindura amasengesho. Usenga imbere gusenga, usenga uri kurasenga, usenga n'inyuma yo gusenga. Kuko umwasi umushukanye turagendana, turabana, turakora. Ngo umukama acabwe shetani ati, mwari mubizi ko Imana ivugana na shetani? Nicyo kimwe no mu gitabo mu ngoma z'abami, mu gitabo cy'abami ba mbere. Imana iravuga ingene Akabu ajya gupfira ku rugamba, agwigiye agiye kugwanira akajya gapande kinayo kiramoti, kiramoti ajyanye na Yoshafati, ingene Imana yari yamutumye ku muhanuzi akanga kumwumvira. Kandi Imana yari yaganiriye n'amashetani kugira ngo basuke Akabu, agende kugwana, abone kugwaye kuko Imana yari ishaka ko awera. Umukama abwira shetani ati, uvuye he? Shetani yishira umukama ivuga iti, kuzungira ikisi no kuyiyeregerako. Muri ifise ambiance yo kugumizunguruka. Aho nyene wicaye muri biro yawe, aho nyene wicaye mu rugo rwawe, aho nyene wicaye mu buriri bwawe, wiryamiye mu buriri bwawe, aho nyene wibereye ku kazi kawe ka buri munsi. Shetani ifise gahunda yo kuzunguruka isi no kuyiyererako. Iguma itontumwa, iguma ikankamwa, ishaka uwo yorotsa. Byumvikana ko iki gicaniro uje ko warukwiye kuba amagambo kitagusiga uko kigusanze. Uko nimbiri kirayerera mu bwonko bwawe, nimbiri kirayerera mu mutima wawe cyangwa muri kumwe, irajya kugucanganikisha, ikuvunje. Iguma ivuga utuntu ucanganikisha, ikuvunje, irajya kubikora. None rero rinda umutima wawe, urinde ubwonko bwawe. Uyu mwanya ubaye ukumva ijambo ry'Imana, uwo kumva ijambo ry'Imana. Uyu mwanya ubaye ukuganira, uwo kuganira. Ariko mwumve ko aguma yeba mugabe duhiriwe, kuko na yeba natwe dufise abagumana natwe bituwa marika barinzi, nimutasamara naco muzo. Imana rero ikintu cyanangaje yacimbwira ngo wabonye umuntu wanje nishimiye rwose, bivanye n'umutima ufise
Bugigihe cyose ubumba bumbye uremeranije ikinyoma muri we bo wagirije ubutware bw'Imana muri we. Igihe cyose uremeranije ikintu ukaba uriko ugira inama mu mutima yo gukora inama. Niyo mpamvu iyo muri mu migambi, iyo muri muki, Imana irabaha indoto. Zigero tukwereke isiba niko ibyo mugambiriye gukora. Hari igihe usanga binyuranye n'ibyo Imana ashaka ko mukora ugasanga mugiye kubigwamo cyangwa kubera ko ibyo mushaka gukora Imana igomba kubereka yuko ibishigiki. Ejo hari umuntu w'umushinga naye yangiriye onje nicyo gituma muze no umushinga naye yarotoje indoto kandi yagize amahirwe aturanye nuko ndiko ndashishangura abanyandikiye namusubije. Ubundi indoto muri audio sketch ndazirotora mugabe yatari ndende umunota umwe n'amasegonda ugimaze kurenga iminota 3 wapi ibiri kujya kubera ikindi ucusanga ndakurotoreye igice. Ariko indoto yiwe yari yisobanuye nawe ubwo yari yirotore ngo yari yarose abona ari karagenda hanyuma ngo ageze mu nzira agera imodoka ageze mu nzira frame ziracika imodoka yacimera nk'iyigira rivasi ngo mugabo cyaruruka niyabandanye urugendo. Sinukana zikindi kintu yongeye ko muri yo ndoto aciravuga ngo rero kubera ko nariko ndategura urugendo rwo kuja mu mahanga upagasi wanabonye umenga Imana inyeretse ko bitari. Ndavuga ni of course ngari kindi kintu yarosemwo cyerekana ko nazoja bizomuyangara imbara umutahe imbara akazi yagiye kurondera akisanga birimwe amanyanga bitari. Amaze kwisanga birimwe amanyanga bitari byo ugasanga ari icujije bisigura ko Imana yari kiramubwira ati wowe nimba ari nk'umuntu yerekara gushanga parcela ngo agere kuri iki cyangwa gurisha nk'iduka yiwe ngo agere kuri iki bisigura ko Imana yari kiramubutsa. Rero Imana isira mu mutima dufise ikatwirata. Niyo mpamvu buri munota buri saha bisobo twari dukwiye kurwanira ubutungane. Twari dukwiye kurwana ko twamana umutima utunganye kubera iyo ufise umutima utunganye Imana ihora kwirata. Mukiye maze kuremeranya mu mutima wawe naho utaragera kubyo waremenanije Imana irirenganira. Iyo aba muri uwo mwanya Yobu yariko yimvira kurenga ibigo yariko yimvira kujyajyana ubusukumu yariko ajyagwana n'abana kiriki ndabwisha ukuri ko byashika Imana ntimwirate. Imana iguma muri nakujya kwa vandarateri icometse muri bridge ikabaguriye bolo iguma imisuko nta munota n'umwe warukwiye kwishigikira uri mu kinyoma uri mu bupfapfa uri mu bugugu uri mu bugoryi uri mu bubeshi. Nta munota n'umwe warukwiye kwishigikira. Buri munota warukwiye gukora ikintu gihimbara umutima wawe. Buri munota warukwiye gukora ikintu gituma wemerwa n'Imana. None ndasabye Imana itugirire ikigongwe rwose bw'icaniro cyacu icetse intege nke zacu z'ababyawe n'umugore ntiziduhore oya ariko wowe kuratekereza kujya gusambana bihebe ndakwinginze ko Imana iduhayira ijambo ngo turiyereko uri sikeshi zadusengera muri amajambo izo gahunda zihebe. Nayo umufiyase wawe naguta naguheba Imana nizoguheba kandi Imana iguheba abisi bose boguheba. Twahora turirimba ngo naho nokora umurimo umwe gusa ariko ngakundana n'Imana nari uwo mbonza bafishe ahubwo nzoro nk'imera yanje. Iyi ni ndirimbo twatanguza ruwanje abantu bagahezegirwa rwose tugitanguza ironovo kashimatiki kizavuze igishinga imizi burya ntimaze igihe kinini ishize imizi nyine muri eklesiya emwe si kinini pe kumburengera nuko biza biraryama byuka biryama byuka
mugabe nabo wajya sikera gose twavuga ngo amiringiro yanje ni kumana, amiringiro yanje ni kumana, amiringiro yanje ni kumana yandemye, amiringiro yanje ni kumana, amiringiro yanje samashure menshi, amiringiro yanje samahera menshi, amiringiro yanje ni kumana yandemye, amiringiro yanje ni kumana yego, amiringiro yanje ni kumana yego, amiringiro yanje ni kumana, amiringiro yanje ni kumana yandemye, amiringiro yanje ni kumana. Shaka urukundo urarusaba Yesu, shaka amahoro urayasaba Imana, shaka ubutunzi urabusaba Umukiza, amiringiro yanje ni kumana yego. Imana itwumva ayo mahoro, ubwo butunzi, ubwo bwiza, icyo gikundiro, ibyo bwiza, ibyo byishimo ibiduhe. Mugabo rero izi ndirimbo zibiri burya zirakompletana. Wana ukora umurimo umwe gusa ariko nkaba nubaha Imana, nkaba nkundanye n'Imana, unarobozokira ngo amiringiro yanje ni kumana yandemye. Ubundi birasigurikiza nutabobora sizi ibyiringiro byawe mu Mana, biragoye ingene uzokora umurimo uhimbara Imana. Ariko nuba warasize ibyizigiro byawe ku Mukama, naho cyo kenyura mu mugongo, naho cyo songa mu ntango, naho cyo cumita mu mutima, naho cyo zengereza umutwe, ndabarahiye. Nabo bakumye agashara kawe, ndabarahiye. Mugabo mumundire gato y'ingiringa. Abakristo mwahise umuhigo mubwira Imana ngo nutwishuriza amafaranga twakoreye nituzokurwegenya kimwe muri 10 tuzoyako. Iyo maze gushira uwo mutwaro wawe kugicanira, nubu kigenda uvuga ngo ryo none ndapfuye ngo ryo none ndago. Oya, ubwira Imana ati narakubwiye ibyanje, naraguhaye n'ibyanje, bikore mugaragaze inayi yico uwankoreye. Ndanishe n'umukristo yabajije ngo mbega nako n'abakristo bashinga inayi ubabwira bakareka kwandika uko bitumena amaso ngo bakagira hoje. Ubudi alwara abantu benshi ni atari burya ari abakunda izanditse ariyo n'abakunda amahoje. Mugubu naho bamenyere kwandika, ariko ujya mu nafata ujya mwanya nka kujya kandika inayi nka kujya ntibaza ngo ni ibintu by'imfa gusa, nibaza ngo ni ibintu by'imfa gusa. Oya, none rero ico sino skandaliza umutima w'umuntu. Ubundi ni na nyinshi ariho nizo duteba gushirayo kubera natwe tuba tubona ko byujuje amatelefone yayo, ariko inayi nayo yisomye urashobora guciyifuta kuko audio nazo zazikibanza gusumba ama message muri telefone. Ikindi kintu naco guhata umukristo ngo ni ngombwa ngo bivuge urabona ngo muri komera Kristo ni buzima ari abakristo b'Abakatolika benshi cyane baratinya. Gabo naco niba babikora mu gutinya ngo bonyumvitwe, burya bari shetani herekeje icukoze. Ko Kristo yavuze ngo ni mwaka mukashingira imbere y'abana b'abantu, unaje nzobashingira imbere ya Data. Unaje nzoyibashingira imbere ya Data. None rero nimba batinya nuko basengera bakiruko, kuko gushingira Imana sukuyoba, gushingira Imana sukumenje, gushingira Imana sukuzempera. Mugabo abihisemo kwishinga yanditse kuko inayi zabaye nyinshi n'umukristo wa mbere yatanguye kwishinga yanditse ndayitanga. We naciye mbona ko bafite inayi mugabo gatinya kandi ntibazomenya ibyo batabwiwe. None rero navuga rimwe ngo Yesu ingobyi
ndabizi ko n'abazigirigiye nayo zizobabana nyinshi kandi nayo yigumanijemo ubuzibiye mu gishukurikira uri nuzotinye kuvuga inayo yuko wasamida ari yacigiye bisebanigirene ngo bace bakoroga ngo umwana agapfa usunzo bwawe n'Imana kuko ijya nayo yagasamukawe ibyura ububasha bw'Imana isibura amayira za kuvuga ati ndamutege mu mezi 2 ndamutege mu mezi 3 kandi ayikorore kangiriki mukoresha ibikorwa byo mu rugo mukoresha ibikorwa by'uburetwa ni uvuga inayi ibyura iyindi esikariye yindi ntambwe yo guheshagirirwaho nagushaka kubika inayi ngo nzozivugira rimwe zose ubudekonye ubugizi koza Imana nigukorera gito urayishinga inayi muri ibyo yewe nibona ko ari gito na gato kari imbere y'Imana hame bisigaye izo gukorera n'ibyo hanyuma none Imana nayo izidushingiye nayo mwishimiye ukamibi iyire n'intandaro y'ubutabazi kuri cyo ubwoko bw'Imana isoko ry'ubutabazi niri isoko ry'ubudangarwa niri nuko duhorana umutima w'ubutungane Imana igahora itwirata kugiturinda nk'imbone y'ijisho mubona nk'uko Shetani yarijanye n'abasabyi b'umukama wagiye kwishikana mubona nk'uko Imana yadukanye Yobu umusabyi wayo gute kandi Yobu yarakobititse abahungu n'abakobwa baragoye ngamiye ziragenda kwereka ikiganiro yagiranye n'Imana none rero mwumve ko ibigeragezo sikarande nabwo bikwiye guhora mu mitima yacu nabwo bikwiye guhora bitwambeta nabwo bikwiye guhora bitwambuye ibigeragezo ni kimwe mu bidukuza ni kimwe mu bitugira abadasanzwe ibigeragezo ni kimwe mu bihorosha imyami ya Shetani kuko yugeragera cyane umutima w'ubutungane ukabutunganya Imana irazikagutabara kandi ikigeragezo ni kimwe mu bituduzi grade kuki n'Imana ubwayo ishobora kutugerageza ishaka kwerekana ko hari ubudangarwa bwayo buri kuri twebwe mbabwire ibintu bimwe mushobora kuba mutunze bigatuma Shetani ivengwa kubyo mukwiye kubikingirisha amasengesho Shetani yishira umukama ivuga iti ugira ngo Yobu yubahira Imana ubusa nukuvuga Shetani ukuyirigwira irayebayeba iguma yanariza ubutunzi bwacu iguma yanariza ibyishimo byacu iguma yanariza amahoro yacu iguma icungera ubudangarwa bw'Imana buri muri twebwe ngo warahezagiye ibyo yakoze nubona ufise umugisha ukaba ufise umugwiza ko ndagaza bikemera tuzozucika intege mu bintu byo gukorera Imana ushobora kwisubiza inyuma wonyene bigakomera kuko iyo analize Shetani yagize ni 6 kuri twebwe no kumana kukinezerwa tunezerewe ariko kandi ni umutego kuri twebwe kuko Imana ivuga ati reka ndabimwaka ndabe ko dakomeza kwa 5 iyo risanzwe uri kujebaje buri kuyebayeba mwibuke ko Imana itagishije inama Yobu ubya ngenda kugerageza uri hangana nzo gutabara nyuma yibi kandi bazane Imana ariko umusaba Yobu niye kugemera kutakaza abantu 10 asuko ingami ya indogobe byari gukunda umva warahezagiye ibyo yakoze iyo ufise umuhezagiro iyo ufise umugisha uravenga Shetani ugamere uyu mwuka w'abazima n'umuhezagiro ibyo murya n'umugisha ibyo mwambara n'umugisha ubwenge mufise n'umuhezagiro imbyaro mufise n'umuhezagiro ibyo byose ngo bituma Shetani gumikuzunguruka irabiko ucika intege irabiko ukwiye niyo mpamvu Imana nibikunda ko dushikirwa n'ikintu kimwe uduce twibagira ibindi birenga kimwe Imana yadukore hama tuyese ku nkeke y'amasengesho ashingiye ku kwidodomba cyangirike Imana nibikunda irashaka kubanza gushima amuyereke ibyawe icyakabiri
ubutunzi bwiwe wabwujujije. Kandi Imana Zaburi ya 24 iravuga ngo isi n'ibiyiriko ni by'Umukama, inzawe ifeza ni by'Umukama. Imana naco tumita ubutunzi, mugabo banza mwige kwishima no muri bike mufishe. Shetani iravuga ngo ni by'ukuri ramvura ukuboko kwa ubunyene. I'm sorry. May God, I'm sorry. Ni ibini Imana yavuze ni ukuri ramvura ukuboko kwawe ubunyene kore ku bintu byiwe byose urabe kwadaca akuva. Shetani irahira ukuri gutitakufisha. Shetani yaciye abwira Imana ngo rambura ukuboko kwawe kore ku byafishe byose urabe kwadaca kuvuma imbona nkubone. Umukama arayizabwira Shetani ati era ibyo byose ndabishite mu minwe yawe ariko numukoreko. Uki Shetani ikiva imbere y'Umukama, yavuye imbere y'Umukama motoci igiye kugerageza yo abana ingamiye we mugabo ubuzima bwa Yobu n'ubukoreko. Bisigura ko n'ingyara dufise n'ubutunzi. Iri jambo ry'Imana ryamara inyibutsa ubuzima bwari tamwiranda, aho mvuga ngo n'umwiranda we byananiranye ubishoboka n'ibidashoboka. Inyuma yo gutakaza umugabo n'abahungu babiri yahisemo kwemera Imana, nabyo biramunaniza. Ubwayo Imana imukorera igitangaza birakunda, kuko hari ubuzima bamwe ukeneye ukumva ukwakira ugutabara ukuruhura mugabo n'umuhabwe ngamuhumure. Imana irahari kubwacu usagwanira umutima ubutungane. Ushaka kuba uyu munsi uri kurageragezwa, ushaka kuba uyu munsi uri kurahamwa, ushaka kuba uyu munsi uri kurahohoterwa, ndakwinginze ndakwisabiye nutuka Imana, ntube kure y'Imana. Nutuka Imana, ntube kure y'Imana. Kugerageza kubabaza ariko nutuka Imana. Ndavuze ngo nutuka Imana, ndongeye ndavuze ngo nutuka Imana. Ibyo ufise biri munsi rwose y'imwe muhema, kandi mwe muhema ni ibanga ry'Imana. Iryo banga ry'Imana niryo rigize ubuzima bwawe. So nta mpamvu we mukira Imana, nta mpamvu wo utakaza Imana, nta mpamvu wo kwima Imana ikintu na kimwe. N'ubuzima bwawe bwose washaka kuyibuhereza. Ndabasabye mwebwe mukunda Imana murushirizeho kwegera Imana. Ibyo mufise byose, ibyo mukora byose, ibyo murondera byose ubihabwe kubw'ubutungane bw'umutima n'ubutunganuke bw'ibiganza mufise. Mbonera akaryo ko kubifuriza umugisha udasanzwe kuri mwebwe muri ko mwitangira iki gikorwa gishingiye ku mbuto turiko turabibira umwaka wa 2026 yo kuzoja ku mpimba y'Igitega Hopital District Sanitaire ya Gitega hamwe no ku kigo kirimo abana bagendana ubumuga bw'amaso, ubw'umunwa n'ubw'amatwi.
mwumve neza ko ibyo muri ko murakora ntabwo muri ko muvuna amaboko, kuko ubutunzi bwanyu nimutaza amaboko mu cya 10 ngo mumuvumuze, Shetani arabufishe mu maboko. Birashoboka Imana kubimuha, biranashoboka ko nawe ubwitangira. Dukomeze tuganire, ariko mwumve ngo igisumba byose ukeneye kuri yishi ni gutungana. Ijastone iyo ni capital, uwo ni wo mutahe. Ubundi gutungana bikorwa gute? Iyo wiyitwararitse wenyine ukareka kwimenyereza kuba wandapfagura ibyaha, ubutungane. Iyo ukunda Imana mukuri ku ijambo ryayo, ubutungane. Iyo ubeshejeho n'ukuri kw'Imana, ubutungane. None rero mureke kunarizanya, Imana irahari ku bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mu Kristo yavuze ngo amahoro mama akomera Kristo ni muzima. Mahoro mama akomera Kristo ni muzima. Inema y'Imana ikwire hose. Amina. Fise utubazo nshaka umwishina. Icame je mu muryango ndo wa gatandatu, ariko muhira no mu butandukane bw'ahomba kuvuga ukuri nibyo nakuze numva ko bima amahoro, ariko ndakuvuze imbere y'abasumba benshi banyita ko ndi umunyabwenge kandi nkiri muto. Muhira akabazo kabaye basaba ko ari je no userukira. Kenshi nibaza impamvu nisanga muri ibyo sinawukirwa. Imana inkomeze. Ubundi umwana wa gatandatu, igitegere gatandatu daboro mwumve ko gisigura ubuntu buzima. Kuba umuntu wanyawe nkakujya ku mwami Yehoshafati, kavuga uti Jesse muri kizingeso ya data nkakujya basi kwa Tobito yabaye umuntu wanyawe akurikiza itego ry'umukama, kandi mu muryango wa Nefutali haciye imyaka n'imyaka barabyicecekeye, baragunza basenga Bayali basenga Ashera. Mugato bitagwanira ukuri ku buryo bw'uko niyanganira gushika niyanganira n'ikiziga cy'Abanyisirayeli kibayona. Imana yamukoreye gasha. Nuvuga n'umugisha uri muri wowe n'ubutwari buri muri wowe, ubutwari buravuka. Baretse sinabwiye ko umugabo azovamo umugabo muzima agize, umugabo azovamo umugabo muzima ku myaka 5 uramubona, umukobwa azovamo umugore muzima ku myaka 3 uramubona. Ngo gusa mutaze kuresha murehereza mubi kwabowe n'amaso. None ukomeze uvuga ukuri niwe muhisha mugisha umuryango wawe. Kabiri, mama akomera Kristo ni muzima. Nshaka kumenya itandukaniro riri hagati y'ukwerekwa, kuvugishwa cyangwa kurota, kuko kenshi dushaka kubyitiranya. Imana ifashe kwisobanukirwa. Ukomeze kwisobanukirwa kuko n'umutahe udasanzwe, kuko wabuze kwisobanukirwa pana kubisobanukirwa. None rero hagati y'ukwerekwa, kuvugishwa cyangwa kurota, iyo yarabivuze si yo yavuze ni Elihu 36 yaravuze ngo werega Imana nisigura ibyikora byose, nkako Imana uvuga uko canke kuri yo. N'umurongo wa 14 muri yo 33, nkako Imana ivuga uko canke kuri, ariko nawe ukitwararika mu ndoto no mu kubonekerwa mw'ijoro, mu gihitiro ry'umukondarazosi ryaguye ku bantu basinziriye ku gisegure, icayigura ugutwi kw'abantu ikagushiramo impanuro ziberekeye, kugira ikura umuntu mu gikorwa, ikingira intwari ubwishime, ikingira umutima we ukuzimu no gucisha ubuzima bwiwe ku nkota. Urumva ko kurota no kubonekerwa, mu ndoto no mu kubonekerwa murazi ko Imana yasanga Samuel muri Samuel wa mbere nyene, ubwo Samuel yaranangaje niwe yanditse ibitabo byiwe.
Imana yaramusanga ikabwira Samuel muga kubera atarazi uko Imana ivuga Samuel agaceruka kwa Eli. Muri Samuel yari karerwa ariko arabonekerwa ibyiyo muga kubera ubwana kubera kutamenya yacaja kwa Eli. Kandi umunyisirayeli ariko arava mu buryo bwa Misiri yabajije Imana ati ni igiki kizotuza kuraguza ugati biri muri mwebwe ni mumara kunira sinda bibaye fasafashe nzobaronderera babanuzi babarotera indoto zanyu kandi babwire kiri ku mutima wanje. Babaza ati ni igiki kizotwemeza ko ibyo batubwiye bisa n'ibyo ushaka ngo nuko ibyo bazobwira uzobibona mu buzima bwawe. Nabwo buhanuzi buri muri Yesaya 44:26 aho Imana yambika umubiri amajambo yatuwe n'abigisha b'ijambo ry'Imana. Cyo gituma igicaniro c'intava iminsi yose gishingira ku ijambo gusumba imigigo. Nta n'imigigo ibera ku gicaniro c'intava ntibazobahenda. Aya gusa turashobora kubagira inama ati acte prophétique kwera imigozi kuboshe runaka ushobora kuyigira umukobwa akeneye kurongorwa ugasanga yabanje kuraguza iminsi ya mbere. Ushobora kugenda muri Ezekiel 16 ukagira nk'isengesho seke ry'umunsi umwe utariye cyangwa iminsi 3 bivanye cyangwa 6 umuntu buzima cyangwa 7 Imana iganje muri twebwe ugacukora iki ugacufata amavuta yari yose je sinunda kuvuga ngo Elayi ukagenda ukoga ukayisiga ukavuga uti rero handi hose kumwagira ya miti baguhaza nasago we nawe ugacubivuguruza kuko babona byikoreye ukoga ukavuga ivyo byose ndabyoze mbaye umukobwa mushasha kandi muzima umukobwa w'igikundiro biba biri muri Ezekiel 16. Ikintu je cyanditswe muri Bibiliya singomba n'isoni zo kukivuga uko kiba kivugwa kose. Muri icyo gihe rero acte prophétique nange nesiyo woza ngaho wicana ngo tukugirire never. Aye n'abana banje nabyaye nabibona yibagiriye kandi nzi ko acte prophétique nzibagirira cyasanga bararenza imyaka 8 cyavuga ati nibikunda no ndiko na Saint-Père no kuvuga ndabigisha nk'abandi bose. None rero igicaniro c'intava gishingiye ku ijambo kuko ni Imana izana ku musabye wawe. None hagati y'indoto n'iyerekwa bitandukaniye byose ni kimwe kuko ni message divine ni ubutumwa buzanwa n'Imana. Ariko ibindoto kuko udafise ingabire yo kuyisigura niyo mpamvu uje murote indoto uzoyakira uko nyene kuko bikuba koko nyene kuko maze kuba mu rwego rw'abantu ibyo mwabibona mutabibona ntibindajishinga mugana juganje ndabibona kuko nzianita wakera nzianita uyu munsi ariwe Akasha Love. Ni kuvuga ikintu kiba n'igiki siko hagati y'iyereko ukubonekerwa ubajije ibintu bitatu mugabo ndi kumvuga kuri 2:3 ndaje. Ukubonekerwa no kurota ni message byose y'Imana izana mu mutima w'umuntu mugabo kubonekerwa nibishobora kuba mu muntu adatunganye ariko kurota biraba no mu ndaya no mu busambanyi no mu urumva mu muntu wese no mu mborerwa no mu vuye gukerera ararota kandi ni message divine. Mugabo ukwerekwa ubufisha umutima utunganye ubitandukanye ryari akenshi kwerekwa nibishaka kuvuza saa 6 z'ijoro cyangwa sangabe. Imana ikwereka ibintu biri an activity nibije kuba kandi biri fast kandi ikindi kizokwereka inde iyerekwa icyo kintu uragisobanukirwa neza utarinze gusobanuza n'undi muntu ukumva ukivuga niwo giceceka kandi ugicecetse ukazobona kirabaye ukicutsa ukivutse ukabona abantu bishuriye. Nk'ubu nk'akarorero murabona ari abantu babonye Yonasi ariko arava mu nda y'urufi arutswe n'urufi bace babitera inkuru umwami umwami aravuga ati pfukama n'umwana n'uruyoya niki ntihagire igishira njya ku muntu pfukama. Nukuvuga bajya abantu babuye ijya kuri byonye bya Yonasi buryo ugiye kuraba bari babihawe mu nzozi kubera iki ntabwo ikintu cyose cyurutse kiva mu mazi. Yonasi yari umwana muto ntibari guca bamenya ngo n'umuntu uzi mukama cyane niki burya bari babihawe ruse message divine. Nukuvuga indoto ishobora kuza umwana muto usambanyi umubeshi usakuza iki indoto mu ndoto nani Imana ivuganira n'umuntu wari we wese mugabi yerekwa Imana iri umuntu azotanga iyo message
afise ububasha afise ubushobozi asobanukiwe ibyo bintu biriko birakorwa. Riri hagati y'ukwerekwa, kuvugishwa canke kurota, sibyo? Kwerekwa no kurota turakiganira ko ari message Imana izanira umuntu mwijoro. Akarorero Samuel yari intungane, Imana ikaza kumwereka ibyagiye kuba byo, mugabo kubera kutamenya bajaja kwa Eli. Ishigwa ko ari ingabire muri twebwe zitaba develope, kandi yagiye gatatu kose bavuga ngo Samuel ushika Eli yamubwiye ngo yaga mukama musabye wawe arakumviriza. Murazi ko Imana yacimubwira ibyo agiye gukora, mugabo Eli buke yagashaka kumenya icyo yamubwiye bikanga. Mwibuke kandi ko ibyo bintu iyo uvuka mu muryango, iyo uba mu kirere kikuremere, bishobora ko iyo message utayironka. Akarorero umwami Sawuli Imana yamutowe yarungitse Samuel waje kumwimika, mugabo Samuel muzoraye mu mwiri Samuel wa mbere icyo yakoze amaze kumusiga amavuta yaramubujije onuje kuvuga ibyo ari, kandi se wabo ngo yaciye amubaza ngo nibiki bagukoreye, yari atakaje indogoke. Imana yari mutoye ngo umwami wa mbere w'Isirayeli, ubwo yari yamubujije onavuga ikintu na kimwe kora abanyeshuri. So nukuvuga rero arigiye yerekwa ryawe Imana itariza na direct kubera umuryango uvukamo ibisokuru ufise ibigutsigamiye, ko ibyo bisokuru yarafise Sawuli mwana ko ari nabyo byamutumye abana neza n'Imana imyaka 2 gusa, indi myaka 38 akayimara ahuzagirika. Amen ba. Hanyuma kuvugishwa na ni ingabirano yo gusesa, kurekura Imana cyangwa ibyiza cyangwa ibintu cyangwa ubutunzi isikeneye Imana yasize muri wowe. Iyo umaze kuba mu kuvugishwa ubutakiri wowe wenyene, kandi no kwerekwa ubutakiri wowe wenyene, ubugiye gukorera mu rwego rw'abandi. Mugabo kurota ari indoto ziba niziye wawe wenyene. Birumvikana ko ubutumwa buri kuwerekwa no kuvugishwa. Hariho uwerekwa nashiye kumenya kubisobanura, akavuga ibyo yeretswe gusa, ubundi akabisobanura. Hariho n'uwerekwa akongera akabisobanura. Izo ni ingabirano z'Imana. Mugabo kenshi iyo ukunda kuvuga ikintu ugasanga kirabaye, hariho n'ikimenyetso cy'Imana iri muri wewe, mugabo izinzwe n'ikerorero. Iyo nk'ububona wiyumvira nk'ubu nk'akarorero, sibyo? Ukabona nk'umuntu aje gusaba indaro, ukayimwe mukambwira ati hari abandi bantu baza kuharara, kandi atamuntu yakubwiye ko aza kuza kuharara. Ukazubona wa muntu mu nyuma araje kurara kandi utarubizi, hakaca haza ubutirukana nk'umushyitsi runaka. Ufise ingabirano yo kubonekeko, yo kuvugishwa, kuko izo ziruzuzanya, mugabo utarabimenya ugikingiwe n'iki na kamere yawe. Uyikuza gute iyo ngabire iri muri wewe? Ukunda gusoma ijambo ry'Imana, ukuzuza mu bwonko bwawe ibishingiye ku kwizera, ku kwemera. Iyo ngabirano ikikura muri wewe, kandi ugakunda kwemanga n'ingurika izimbi mu bwashingiye na Imana ikintu ukakivuga uko kiri. Nk'ubu uye nk'abantu benshi b'abakozi b'Imana batandukanye mere muri Ecclesia no mu yandi madini, hari ingabire muri bo zidashobora kuduga kubera iki? Nk'ubu urashobora ugasanga nk'ubu ntibashobora kwigisha nko kubusambanyi ngo rero nyine bavuge bati mwabasambanyi murapfuye muragowe, kandi biranditse muri Bibiliya. Babona umenga batakaje abanywanyi bagiziki bakomerekeje abakristo. Mugabo umukristo utazokomeretsa mu kumubwira uti ni wari cyaha cyawe, uzoba uri kuramwica umubuza ubugingo, ahubwo uri umwasi wiwe. Wewe ubaza ngo uri umukunzi wiwe, uri umwasi wiwe. Izo nizo ngabirano, uko niko ingabirano zicinyizwa mu bantu. Avuga ati nimba ivuga baragenda, nimba ivuga nibaza n'icyacumi, ninamwereka igikundiro iki niki. Hariho n'abakristo benshi batakaje ubutunzi bwabo, batakaza igikundiro cyabo, batakaza ibyishimo byabo, kubera iki bavuze ko none ngo Imana ni ngombwa ikorera muri ngo nanjye nizonyerekera. Ugasanga yararambiwe cyangwa yariketse cyangwa yaridodombye kubera igikorwa runaka gikomotse ku mukozi w'Imana. Si byiza, kubera hari igihe iyerekwa abafise ntirishingiye ku kwikundwa akaza kuri wewe. We nawe ukavuga uti
ko nanga ibya 10 binganuko ko nanga amashikano nganuko niburi we nazora aratavugishije niburi nazi ndota zoba yayivuze kada siko bi kandi nawaza bagukoresheje impanuka kubera iki yamarira yo muntu wana nk'ubu docteri abantu batonze nkuko nabanye umudocteur afise umuvumo mu buzima bwanje icyo gihe yarakora mu kibimba mu gasi yagikorera ndabizi ko bakorera Gitega centre ari umukongomani n'umuganga yanyobeye hari mu 2011 mu kwezi kwa mbere sinzopfa ndahibagiye kuko nanje navuye aho hantu ngiye mu ijoro njyana ngiriki sanga bamaye n'imiti yahetse yaba expired gihe cyose abaganga babaye imiti mutore muri abajya amatariki nibazona bahende ngo ni prison mwe simwa ntubuze uko bayifashe mwana wanje wa mbere yishwe n'ibintu byinshi cyane niriwe kwa muganga hari umudocteur ara umukongomani umushinekologe nabise infection asegukira kandi gahabura ndaribise date problème ndakushima muri ko kwezi kwa mbere nyine mugabo mfatwa n'ibintu byo kuribwa njani vuzana umusi iruhande yaho naba ku museke sinzi ukuntu ngitonze hari abantu benshi mukabashirazaranura ngo ngende ngo najane mukiriya canjaye ngiye tunirirwayo yewe mugabo ndakura umubabaro kuko umwana wese nanzi ko nja kuhava ndakuye urupfu rwiwe ndakura umubabaro w'umutama bazanye yarafise ukuntu mutonze yarasohoka yarafise nimero 5 we wakira na wakira agasimba nka batataka uwakana kandi agahigitsina gore kugira ngo yicurwe akarinzamo akanyurizamo nk'umugabo cyamusoro hari umuntu rero bazanye kwikinga abantu bakomeye batiyama bigamuntu mwakira yazanye n'umuhungu wiwe mutamu bari baje baboheye kwikinga baje kuvuza yamarujya muntu mwakira rero buri abantu babiri bagize accident ukivuga ugikominduru ndapfuye ugizubanza mwicecekero banza utabarize uryamaze guhora abari karinjira muri koma ujya kirikara ngo abafise ububabare umugabo ntabwo umutima waje gwongeba byakotsweko sekuru ya mbere sekurisime ya mbere ni yujya cecetse ujya biba byashe abona abantu babiri bagize impanuka baramubwira bakize abagore nzabona abantu bari batonze ngo turagusabye banze wakirya muntu nzobukozeho kuko urumva ko ari uwo bayatonze ubwa mbere mukandi yakira aravuga ngoke acabanza kwinjira banza tore abantu batanu yagiye gusubira gusohoka umuntu yapfuye pfira imbere y'ibiro byiwe kandi amaze nk'amasaha kandi ndahamya ko muri amasane yari gushaka kumwenjecta cyaka muterana inject ugasanga niba ari yesibiza sera cyangwa ikindi kintu ararako y'ubuzima bwiwe abo bapfutura bucuce nguwo rero naho yoba afise impanuka za kubona aronka indoto imunaniza gusa mugabo nashobora kuyirotorera kandi wona ashobora kuronka yerekwa nombre nashobora kuvugishwa ni gikuru indoto yiwe ashobora kuyironka igacimubuza amahoro imana igacimubuza n'uyimurotorera wawe unayimurotorera agaca akora iki ubundi kawaida umuntu akurotoreye indoto wabwirizwa kugira iki kubibira iyo ndoto kandi indoto ntashobora kuyikurotera nk'ubu buye nk'akarorero ntanze akarorero ngo nyumve rwose ntabwo ndamucangiro ntafite ibimuye nibyo muma bijyaho byotegereje kuti abantu 6 byagengwe bica gusa amazina ajya ku kanoko ni ukuvuga umuntu akakurotorera nk'ubu karotorerwa ku karako karotorerwa n'umupasiteri runaka X cyangwa umwigisha w'ijambo ry'Imana runaka X ugaca ugenda kubibira kuri eglise wanyu ngo ko ari umukatolika nawe ari kugizera ntabwo iyo ndoto zo kugira akamaro hoya Imana sinjya kandi Imana sinyedini mwese mugize amadini uri ubwoko bwayo kandi nta dini ritari mu mugeni wayo nusuzugura umuntu yakurotoreye indoto cyangwa uvugishwa kw'ikintu warutse muri umuntu wanje niwe yabwiye ingene ari umuntu
ngo mbasa nabi gose yambwiye bike nabwiye ni ngaho uzagutagiye umugabo ko gusa nabi kwiwowe ko wabyanarije bugi Imana yashaka uca umugabo yashaka icyo umwambi kuturata nawe wagiye ngaho urushyura amaso ndamaze ntarakimwe wamubibiye goya numva ndababaye cyane acaza kubibira ngaho numva ndababaye ikiraro mvugishije ko nabwiye ko ndeka mushimigisha yani murabanyedini nukuvuga ufise ahantu nunugonda inzosi ufise ahantu ni ngombwa uje kwabibira nawe nyene no uwo munagize ijambo kubwira giwa ku mutima wawe keretse atacu ufise nuba hari icyo ufise nucuba numenga arashonje mugaburira umfumu y'ibitaro uguti mbibi iryo jambo mbwimanira ni nazo bari umusazi nubona kane yagatenguka bugafise ucukamo mugumu icyo ufise utimvunyi ariko bibe nazo bamahera cyane ubibiri iryo jambo none namwe ngo mucamuja kubibira mwisanduku mucamuja kubibira kubakarana mwakiri ubutunzi bw'Imana mwabisa bise ubutunzi bwo tunzi miliyari 2 n'ibicindwe gutyo nikuvuga uyu munsi ubutunzi bwa buri mu 40 n'abanga musi ya 49 barapunguka nibaduga none namwe nuko nyene mwakiri ubutunzi bw'Imana mwanga kubusubiza aho bumva kuko buva mukuri kw'ijambo ry'Imana iryo jambo ryaravuzwe muje kubibira iyo ritariko riravugirwa nicyo gituma ubutabazi buri kure yayo kuvugishwa rero ni ingabirano sibyo kandi Imana itangira mu gihe runaka mwarabanye nk'ubu nka Debora yari umugore sibyo mwaca amanza kane Debora yari umugore mukarapidode yari umubyeyi yarabyivuye mu kigwano cya gatanu ariko arivuga amazina ariko murabona abatware intwari z'igihugu ko bacecetse baragira ubwoba Debora kubwo guhaguruka kaja ku musozi hagati y'imisozi ibiri agasosa akaragoke bagatora Bibiliya agategereza icimana mubwira ngira Bibiliya nizarikatse agategereza icimana mubwira akakivuga atari umuntu Debora ngo abantu bose baraza akababwira ikiri ku mutima w'Imana agera kugwega bwira Baraki ati tori ngabizi nizi zo murabana bana megabwiye abajya abahungu bo kwari yabyaye mu nyumba sibyo nukuvuga ego nze Zabuloni nibyo nukuvuga Baraka arati kuko ntiyumvijwe ry'Imana yari yizeye ko Imana ivugira mu bahanuzi mugabo ubwiwe na confiance yarafite afite ukwemera guke kujeba kugoyagoya aravuga ngo tujanye nzogenda tutaje sinzogenda arafejijwe ry'Imana kubera warivuze nukuvuga aravyemera ko bishoboka mugabo akeneye support nyingi igaragara Debora amubwira ati sinjenzo gukiza kandi siyonzirizo gukiza n'Imana izobata mu mino yawe kandi nitwajana intsinzi zoba ari gwanje n'icubero kizoba ari gwanje avuga ati nta kibazo Israeli tabara zigasinegenge za Baraki abagabo mu byumve neza ko guca bugufukemera igitekerezo cy'umugore kandi akagwisha agaciro ntabwo ari indegenge ntabwo ari umuvumo umukoshe ahubwo n'ubwenge nuvuga Baraki yavuze simbyumva cyane nk'uko byumva ngwino tugende intsinzi yashaka ibewe mu ka Israeli tabara ko n'umugabo mutsima nuko rero none rero kuvugishwa pe n'ingabirano itangwa n'Imana kubwo ubutunzi bwa buri muri twe mugabe ibina no Imana itovugisha sikina abantu bavukana hari abakivukana koko bakabitangwa no mu buto mugabo biranahabwa kubera iki gukunda kumva gusoma no guhuza n'ubuzima bwa buri munsi n'ijambo ry'Imana gatatu ngo hama mama Anita jengiri Burundi narakazi ndoto cyane kandi sikaba kanshi ku buryo ku kazi nagenda mvuga ati uyu munsi narosibi kandi bikaba ariko ubundi hanze aho nashikiye byaciye bigenda ndatanga icya 10 gasenga ariko bukeye nkabura inzozi naraye noko liki Imana ifashe kugarurirwa imigisha y'ibyo natakaje byose gusa icyo shimira Imana icicumi ntanga gishi saba ndabihabwa n'ukuri n'ibindi ndarindiriye
sinyekeranya zo bihawe nakindi wokora oya ahubwo igicaniro uje gucana wanaje ngeje ko zadusozereye ya mishimi 2001 yo gutanga gashikana siko mbwa dushobora kuzoprolonja kubera beshi baguma babisaba pe beshi baguma babisaba none rero nakindi kintu no guhanura ahubwo ico no guhanura niki uje guhengera ikindi gihe ushoye gutanga icacumi cyangwa ugatanga ishikanwa ryawe cyane zocubwira imati ngarurira inzozi kandi noneho nawe utohengera ico gihe oya no mwijoro ugiye kuryama hagwejeje kwiyoza ubwira imana uti ndakumbuye kunganiriza nce watura amaraso ya Kristo kuko hari igihe ibyo bihugu mujamwo ayo mazu twimukiramwo ari gihe niyo uba mu Burundi ushobora kwimuka mu nzu ukaja mu ugasanga ibintu biremeye cyo tubana basabye muzore mugira isuku mu byitwararike jewe imana nimfasha nzokubaka inzu hamwe hasi atakina kimwe gishaka kwa ifise ubuntu bubika ko ibintu ku buryo ubikurayo ukabishira hasi ukahoza cyangwa ukabikora ukagira ndabaraye kuko maze gutaha isimuka ko ari kindi kintu ndababwije ukuri urumva nzokubaka ikintu ku buryo ngira n'igitanda nzoshobora kucyubaka ku buryo nshobora gukuraho imatera nkayitwara hanze nkagikubita kwa amazi n'isabune narinze kuvuga ngo niko nateranura imbaho kubera ko hari ibintu nasobanukiwe hari ibintu bidutsikamira kubera ibyo dufishe n'amaboko byavuyemo hari ibintu bidutsikamira kubera aho tubaye nabigeze kwa hari ibintu dutsikamira kubera bari hejuru yacu ari ikintu cyane ariko ndanaliza aho isigeze ubiyufise parcelle umuntu afise amafaranga arakubwira ngo mumviriza abana bisi akubwira ngo wewe reka ndakubakira inzu nziza cyane ifise umushinge wa etage hasi hama hejuru hangabiri situatire gusagira hejuru hangabiri ubu mwagiye byose aragutsikamira akakunaniza ku buryo bw'uko hejuru we washobora kubakayo inzu 3 4 5 6 7 8 9 10 mugabo wewe ubusigaye ugaba hasi honye isi nikirikira tubyaza umusaruro genda ubwira imana uti ngarura zanzozi zanje ndi mu mahanga uzobukonze iraja kuzikugarurira kandi iryo sengesho cyo kurigira wumve ko atacu bagejyana Imana wiyeze ucubwira imana uti musutse kunganiriza imana ikikuganiriza uzodushingira naye uzobukonze kuko ndabyizeye kujya kubikora amina Ngwe nibutse inzozi naho zamari zo kubona nasubiye muhira kubera ikibazo ntamenya nkabona ndiko nditegura gusubira mu mahanga byangomwa nkabibona ari kitike nkabona ariyo igoye kuboneka mbyutse nkisanga atari byo ndanezerwa ariko nkibaza impamvu ndotuko urumva urota wasubiye muhira kubera ikibazo utazi hanyuma kandi ukabona uri kuritegura ngo ugaruke ibyangombwa ukabibona mu gitike ntuyiro nuvuga ni guheregwa reka kwiyikoreza iminaniro y'umuryango wawe uri narababwiye none nk'ubu mwebwe ushobora kuba afise nk'imitwaro y'ibandi 10,000 ntabwo nshobora kuyikoreza ngiye usoma umutwaro je narababwiye ntihagire umuntu n'umwe azokubaza mu mutwaro namuhaye agumije mu mutima ngo ngire je ngisoma umutwaro wawe ntabwo ntushobora byomvuna hari n'imitwaro ndaba nkagira gahinda kuko nibuka nanje ubuzima nabayemo jewe ngisoma umutwaro wawe mfata igipfungo nkahugirira amapfungo nkaraba impanuro nogwa sanze tazi yari nkicecekera ngaje ndabishira ku gicaniro ngakwandika muri agenda y'ubutabazi mwanditse muri agenda y'ubutabazi ni wewe uzoza gushinga intara cyangwa ukaza kwishyuza umutwaro wawe rero abantu benshi muri inanirisha imitwaro y'imiryango yacu mukigira basamurago ubwami bw'ijuru kugira ngo ushobore kuba neza samurago ubwami bw'ijuru ni igiki kikubako nuko wakira ibikubabaje nikunezereza byose ukabisha mu rukundo rw'Imana mama wawe atarakira ukabona ko yeretse Imana imibabaro mama wawe ukenerwa mama wawe ugacutera wirenganira ukajana n'ibindi kandi atarakira ukabona ko wamushize mu minwe y'Imana ukandi cy'Imana ifashe nawo kiyaga ngavuga ngo mahoro mama ko urumva ureke kwinaniza nje tumufite ndoto uwo numega ukemura ibibazo byose abakenye bose ukabatungisha kubera wagiye hanze kadari bidakunda ariyo nuzobwije ndagwa mutaka urya wose kabura niyo wahereye ari byo dushobora gukemura n'ibyo tudashobora niyo mpamvu biba byiza dukemura ibibazo ubwami bw'Imana ni nk'abandi bantu usanga uvuga ati sindakwiza ibisi notanga icyacu muri bigo ukemura ibibazo nawe ahubwo atanga icyacu mubwira Imana uti byo nashoboye gukemura gendo binkemurire zo wuguruje inzira z'ubutabazi
aha mukizavuga ngo mahoro mu makomera Kristo ni muzima shaka ungire inama je ndi hanze mu Barabu mvuye Burundi je navuye hanze mu Barabu jewe ndi hanze mu Barabu navuye mu Burundi ndi mu Katolika ariko ino nasanze atawushobora gusengera naho no waronka sinokumva ibyo bavuga mu gusenga mfata umwanya nkaja wengyama nkasenga neko dimanche bakora je nasanga niriwe nicaye nkabona ko nanje noza ndabyuka mu gitondo ngasenga ama nkaca ku kazi nk'abandi rero nashaka kungira inama mukomere warahetse kire yemwe gabayo indura yigira wayiraye ndasabye iki kibazo Imana emwe ntikimore mugabo mubwira ibyambayeko ayo niyo maborogo nagize ubundi mu bihugu by'Abarabu je sinumva n'abantu vuga ngo runga gusenga ngirure Dubai ubundi Oman Saudiya Qatar byo nibiba twebwe Oman nta gusengero ya Katolika ni gugu kirindi ku buryo umuji wonyene ngirubwiye ungana n'igihugu cyo Burundi umuji nari mwo wari Muscat ya ngirungana n'igihugu cyo Burundi kuko ari umuji wo muri Oman ushobora kuja mu gihe n'indege tagenda indege bitakunda ugenda amasaha 12 13 gutyo nukuvuga nsanga dimanche iwabo ni nko kuwa mbere kuko mu wamishirima kuwa gatanu ni hari Sabato kuwa gatandatu na kibazo mugabo kuwa gatanu wapi nukuvuga kuwa Mungu ni ibikorwa byabo bikoreka kuba kuwa Mungu ibikorwa byo bari babikoreka bisigwa kutegereza gukora kena cyo byigenze birimo none ko ariko nabisanze Imana ikabari bandize gupagasa none uko mugwengira mukora mutari muri kontra aho ndi muri kontra ni ngombwa ukora isengero siniri wenda nabaza oya uzanarwa ngo ko ari Abarundi cyangwa Abanyafrika biyunga bagasenga bamukozi w'Imana bagasenga mugabo rero mwarabe bica ku mbuga maze kurabica ku mbuga sanga nabo ni kibazo bagoma bajyana ndavuga ni wa usanga bamwe bavuye mu gusambana bavuye kugirane kwirukanwa mu kazi ndavuga ni wapi jera nene nacegejwe kubera iki imyoboro yose nagize ntiyariko muze kukudasenga byashikiye nsenga yemwe nisenga isengera isangira misi yose ngereka misi yose ibyo bintu binarabikunda kwireka no gusangira mugabo rero ncamba wa muntu agomba impinduka yamaze kwitera ijeke wenyene mbibamo mugabo niho nahuriye n'urukundo rw'Imana niho nahuriye n'ubwiza bw'Imana niho nagukuye n'ingabirano boza ndisanze ziri muri jewe kwigisha ijambo ry'Imana ari Imana muri jewe kubikunda kugira umwete yari muri jewe mugabo niho nabonye ubudasa munyuma nje mfata ngira umusaseredoti yari umuperesibiteri wanje ngiri mu Burundi ngiri n'umunyeshure maze kumudamo n'ibyakunda ndamusaba nimbega numva nuzi umuka w'Imana ndamusaba nimbega nshaka kunyiregeshereza kuri telefone ko ndi nashaka kwirega yemwe numva ibyaha byanje byose no kwirega general numva bimbujije amahoro arambwira ngo ya muri Ecclesia ni barabitwemerera ngiye kurubuga gutya mbona umupasiteri w'umunyarwanda avuga ko ashobora kukwatuza ku telefone mugabo umutima uranyongera ndavuga ibi bintu naho bikora ishobora kutanezerwa ishobora kutaryoherwa numva umukana binyemereye cyandagenda mfata igifungo cy'imisi 3 nandika ibyaha byanje byose nandika n'intego yanje ko ngiye kwisobanukira mbwira Imana kijya 10 naribwa bisoma mbwira Imana ibyo ngiye gukora mfata umushahara wose ndavuga umushahara wose utogenda utabara abantu woncimongana n'ubundi ntibonumye kuriba ntibogitse gese niko mbigisha ubugome abantu bari mu ntara zo mu bihugu by'Abarabu hari acte prophétique mu kwizogira kugira muyunge n'Imana kazanga na Paulo niyo yamaze imyaka 3 amaze kugira kugwa yibonye akabonekegwa n'umumarayika w'umukama Sauli Amamerika
nukuvuga rero incamera ndabwira ati icangiye kukigira kizira sinzobesha nimbesha nzoza mfukamera gusaba ikigongwe kandi je nyene ndicamande sinzosambana sinziba sinzescroka sinzogiriki ndabihakana ngira isezerano Imana ndasinya nimbikora nk'obyawe n'umugore nzoza nje bugufi ndakubwira umbabare mwana uzotero ndiye ariko ndabihakanye kandi mu buryo budasanzwe sinzongera kubikora ndabihakanye Mana yanje n'uyu munsi cyane kirama mu mutima wanje sishogira gahengwe none waraza n'umutima ukamira ngo wakigugu ngo none ko bamurenganije none ko bamuhohote wakivume we urumva haza umutima wanje wonyene nibumburanye sishobora kurarana ikintu kitameze neza kandi ni cash narahibwiwe n'amafaranga menshi narahescroke kubera iki narageragejwe birenze kubw'iryo sezerano nukuvuga rero kuwa Mungu uvuze ngo ntiwokora guca uryama naco bwiba bimaze ujya gusenga nasanze sabato ari umutima w'umuntu kuko nakaruko k'umutima sakaruko k'ibikorwa by'umubiri niyo mpamvu je n'umugize ubwira ngo usamagiza waziranguye kuwa gatandatu vyuka mu muturuturu genda usenge wikiranure n'Imana ureke gutonda kukazi samba gukora utonda cwengera saa 3 cyangwa saa 4 jije breakfast ucugenda ugura iduka yawe utekane sinabwira ngo nuzosubire muri siporo genda ubyuke gusenga wikiranure n'Imana mu bafisa basenga ucwengera wavuye gusenga nimfatiye breakfast yawe cyabwira iki ugende muri siporo yawe bandi Kristo yavuze ngo mbega mwebwe ngo inama yanishaye ngo reka kwishira ngo nuko ariko Mungu yarakoze iki kwa Mungu yakoze kwisabato kandi ngo mugishuba ricaka nguye gukora umurimo uwanumye gukora udatara cyakora nanje ndacakora ibintu nimuze murabivanga mu bugaragwa mu butayu baguruka kuko igicu gihagurutse bagahaguruka kuko isanduku gihagurutse bagahaguruka kuko inkingi gihagurutse ibyari bimenyetso umunsi n'ibikimenyetso Kristo niwe sabato Kristo niwe karuhuko Kristo niwe byiringiro ubundi je nanuko nariko ndiko ndavuga none sinayimaze imyaka 6 atasengero mbonye kera maze imyaka 6 atasengero mbonye kandi niho haziye gakita no ijambo ry'Imana ndigisha nawe rifasha ko mbona niri Rwanda semera nakina amakomedi nkagiriki ko atabana igihumbi atabana ijana bari gavuga ati anita turagufana ndi kumwe na iyo link ninjire mugabo hinge nangure igihe imbere ko je nangura komera Kristo ni muzima narafashe ndiyerera ico gihe ndababwira we mukiyo konje yawe je rero narakora misi yose nukuvuga nabasabye ko je nabasabye orere nshashira hagati y'amasaha n'ayandi amasaha yanje nukuvuga njanegura kwisonzesha negura ko nzoza ndatora ijambo ry'Imana negura ko ari inkingi zitatu ngiye kugenderako kugendera ukuri urukundo no kwihana ibyaha basi nkagira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana iyo ni supervision umwete gusoma na bindi bintu kugendera ukuri urukundo sibyo no kwiyenza ibyaha icyo nicyo bita ubutunga hama bigace bigira umusupervisor cyangwa umudirecteur yitwa ngo ngwiki ayo maklasi 3 niyo ngendera ko je yitwa gukunda Bibiliya sisuzugura inyigisho je bitanzwe n'umuntu no niko gusana no mwanya kuzumviriza mugabo nkunda Bibiliya ku buryo ntasomye Bibiliya ishobora kubona ukwiriga ubusa bikangirira akamaro Eportiyo nafunguye kuko je nafunguye sisoma Bibiliya nje mu masentire je funga umubiri wanje uragora mugabo nk'undi nywereye amazi ukamumuhi naho iryo bitunda rimwe ukama gakombe agatasi kubuye nk'undi acimistatu kiretse amazi umuhi ubuye cyera kindi kintu nakimwe naje kandi biruzuye nugyasi bisabake kandi bafunguramo nakandi barigenda nabasengera mugambo novuga ngo hari bitoki nibyarage ngo hari biraya nibikingombanye umubiri ucugotwa kandi kibuza ko ndi namunini ndiko ndozi ibiro biteye ubwoba nukuvuga hari yindi mbaraga ishingiye kuri spirituality mugabe iyo yindi mbaraga idini nirikirayitubwira kandi je birambabaza cyane jewe biranunuza mu mutima wanje niyo mpamvu je nta dini magarari
ubonye ivangamo n'uwoza komaza ngo ukora umukatolika usengera he? Ndasengera rwose kuko iyo isengero imaze kubakwa nico gituma imiryango y'amayuguruye rimwe na rimwe no kubungira hari ibintu byahindutse. Umukristo wisobanukiwe naho turuhukira niho mbuza kuza kuharuhukira. Umbugije no ruhuka matanye n'igiti. Umusaserdoti naramubwiye kandi ari no muri komera Kristo ni muzima. Naramubwiye ni mugabo rero buriya barabananije ni kuko intamba muzazi ni 19 muzava mutazisiga imwe ngo muyitore. Barabananije kandi ugomba bane mbikubwiye kuko uri umubyeyi wanje. Nubundi sinyumva none ni jewe wo kuvuga ibyaha byanje. Itelefone ni yo ndabikubwira mu bifute. Muka umbwira inama umbwira uti arita mukobwa wa jewe. Hari akiro ndavuga ni kubishaka. Uwo makanya ngiyerera ukiyerera hama ngagutelefone. Nibyirirwa biranandikwa muri telefone. Arandahira ngo ecclesia nirabitanga. Irabirekura. Ndavuga none nk'ubunova ndanamaze kibazo none nk'ubunova. Ni ibyaha byanje byo bakuri jewe cyaye kuri wewe. Ngo aje nibyomvako. Ngo kandi Imana nizokureka ngufe. Nyanambwiye ngo Imana ngo ko amaze kubivugira arako nari namaze kubona ko ndumunyabyaha Imana yazahorore ndiyangiriye imbabazi. Yarabona ko hariho n'izindi ndushi zo muza nazo kugira ziruhuke. Nene mwibaza ko nukuvuga ingabirano zikomoka ku kwisobanukirwa. Mbwira Imana uti kugwanje ruhande Paulo yaravuze ngo kugwawe ruhande. Kugwanje ruhande ico nokora niki mukama. Ico nakoze nigikiga mukama. Nubwira Imana ngo kugwanje ruhande uzoba umaze kwisobanukirwa kandi uzokora ibyo ubutwara. Kugwanje ruhande ndi mubara busindi gutaha nibikunda. Naje gupaga sandi byari byaje. None ndigitishibwa kandi nibuye waremye uri agaciro n'urunyegeri uri agaciro mushatsi uri ku mutwe wacu uri agaciro. Ni gute utoha agaciro umutima wanje ngomba kwiyana ibyaha byanje byose. Nico cyafashije cyonyene gutandukanya nabo twasamazanya ku telefone kwitandukanya n'ubugome bwose. Cyo cyafashije gusevinga, cyo cyanyigije gutanga kimwe muri 10, cyo cyafashije kugira nta muntu yanyigije gutanga kimwe muri 10 namubwabi nabigije turiko dusoma Bibiliya dukotsako. Sesa ingabeno z'Imana ziri muri wewe. Kwa Mungu ni wereka gukora imubara. Ubuhomeye ubusa. Byuka. Dago shira yame cyo gusenga. Mvuga uti buri munsi amasengesho senga imbere gusenga senga nyuma gusenga senga ndiko ndasenga. Ubundi mubara bugira ubuzima bwawe amasengesho. Narababwiye kwingabire nari se gusenga mubara. Ngaha yaranyandikiye ubu niho ndiko ndayitorora. Ubunyana ubundi ndiko ndayitora cyo gituma 2026 niteze ikintu gishasha zobacu. Ubundi 2025 yaranyanikiye naragiragejwe nibwa n'abakijijwe nibwa n'abatakije. Urumva binyigisha kutagira icize bunwe ndagirane ndahuruduka ndagiriki mubara buje amaze gufata uwo mwanzuro najanye nikirere ku buryo wipfanga mu buzima bwanje anu nigishirize jambo ry'Imana ndatunge n'ibintu byanje nihangana niyo tware tujamo wewe karakanu gato yicane kako kandi abana bo mubara muri Omani harashuwa gushika ku 40 na gushika vendrateri na climatisere ba mavura nigurira vendrateri nayigira ko nguku mwe mukumva ibihurira mukibaza nibiki kumba umubiri ukunuka nkamyoka mbwa ntazamu na rimwe nigezenje ico kintu Imana yakimbere ngo nijyana ko zimbere ko nagura gusoma Bibiliya reka na cyana kimwe Imana itamba bariye rwose kandi mbabwije ukuri sindi kubahenda na myaka 5 yari gwera ngo nongere kuzugura icyangu kinene rakikoze oya ngwana nicyo mbana nabyo nibyo kunda ubundi Imana sumuswa kandi Imana sumuntu ikora ibirenge by'abantu twokora. Isi yuzuye ibiteye ubwoba ibidukinege umwijima utuma tutareba hajya imbere iyo tuja nubwo bimeze bityo zinezi Imana yavuze ko kuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo rihere zogera kucyo yavuze zogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu wibeshe ibyo yavuze biraba yategeka bigakomera niyifise ijambo rya nyuma kuri twebwe
ruzorangira igihe cyo gutungwa n'amanu. Icyo gihe ucubaho nk'uko Aburahamu yarabayeho, ninde yamwiregeje? Icyo gihe ucubaho nk'uko Isaka yarabayeho. Mugabo bitandukanye namwe muri avuye abasaseredoti n'abapasitori. Mutavangiko. Hari ibirere bikurega n'ibikuregura. Icyo gihe ucubaho nk'uko Isaka yabayeho, ninde yamugiriye inama? Siwe yibaritse Imana ikavuga ati muri uwo mugore wari y'amahanga abiri hari ibihugu binakunze kimwe na gikindi, bariko barakubitana ingoma mu nda Yakobo na Esawu. None rero ukomere byuka ubwira Imana uti burya nawe uraja mu mwuka ya misha. Je rero naciye mfata n'amasaha yugara ikirere cy'abambuzi b'amahoro, kuko jewe umuntu yambuza amahoro ari ibyago bibiri Imana yateje abantu nakorera. Bakaza bakambuza gusenga bakagira iki, ari ibyago Imana yabateje. Rimwe barafashe ahantu nasize na agatebe udutebe bari barataye nk'iyara ndatwitorera ntatutoye kuyara Amerika, barabuvunagura bagira iki. Bamaze kubuvunagura ndagira intuno mu mutima wanje ko kari kangoye kurabona ko nicara ku ibuye ngatereka Bibiliya ngo ngaho buryo buryo nabigishiriza ngo bwari butembo. So nambari ishati yera kamara n'ikanzu bicara muri studio bwari butembo. Nukuvuga ngenda cyo gituma Imana yabazibiye amaboko ngo nimungure climatiser. Naki cyari cyambererere. Urumva icyo gijyo bakyako babisha. Baje hataza abakristo babiri nacenge ndayakoresha kwa muganga. Kuko ni byari gukunda. Kubera iki ubundi bujura nakoremo muri yo mari ngira Imana yego cyarukibone. Gusabira byarababaza nubugira nuko akanyarura ubugwivura. Kagoma narere jinga goma niyagaza ubushuhe umubiri wanje nutene ubushuhe. Warababaye bihagije. Nukuvuga nukuri gihe cyo gituma Imana bazinze ubundi climatiser miliyoni 3. Abakristo 10,000. Kandi ibyuma bibishaka amaro kuri twese. Aya pe. Mugabo narabanye ko ari Imana yabicecekeye, yabacecekeje kweli. Ubundi nawe y'umukristo mwe uvuga atahita ndayikuguri. Ndabizi ko bishe ngabo abakristo babatunzi gose. Kandi mu byumbe guyana yiyumvira ngiri muri Omani nariko baza ngakora amezi 2 ngayikorera. Mugabo ibyo nakoreye birahagije. Sibyo? Kandi mwumve ngo nani cyo byanubaye kuko je maze kubona kwikina Imana igishitse mu nzira zanje. Kirakoreka mu mwanya mutoya. Itagishitse mu nzira zanje ngira abo nyatubona ubwibone ko banza uteseke. N'ubundi ni ibigerageza si byishinga mu Burundi. Reko banza uteseke. Ntabwo Imana none ibyumba nabyo ariko none kindi kirasubira gusha. Kubera ubundi simba henda nari nararuhitwe bihagije. Nari nitetse impinduka itebwo mu Burundi. None rero muri ibyo bihugu by'Abarabu jewe nafata umwanzuro nk'uwo munsi bakamena narababaye cyane ndi Dodoma. Mugabo njafata itaburiya y'ukuntu nama nambaye neza nk'uko nyene Justine nayikuye mu Barabu ko jana narisonekireza impuzu no mutu zabo nambara ajasonerwa mu Burundi bakazinira kuri airport uzu byabo je nabyo nambara style nkoresha ngaje niyo nambara hakiretse neyo nyene. Nukuvuga ubundi umwambaro nambara ikanza atari ndende katari ngufi ikora cyangwa ipantaro itari ndende katari ngufi ku ibintu birebire bitubona na kose. Dabondo umuntu akunda gukora nk'ushaka kuva nga muri studio nk'uko arione nambara nagiye mbona cyari kigwebereza mbona kigiye mu mazima. N'ubasha kuva nga muri studio ngiye gasanga ibintu nibitunganye nera mbitunganye. Ngiye gasanga ibintu nibitonze nera mbitondeka. So ibyo bintu rabigwebereye bica binduhisha. Mugabo no guhena kubona urugingo rwanje ataranoki no mu maso nabyo biranduhisha. Kuko mu maso sishobora kuhafuka. Mugabo kiretse intoki no mu maso nahandi hano naho muri pfuza kabana bafu. Nukuvuga rero ibyo bintu ndabiba mu musimba baye njano ritaburiye nambara nshashire kuteri mu matwi cyera telefone ngaho. Numviriza hari isengesho nakunda kumviriza kandi cyane naragikiriye n'abakristo ngajya rifise byamo byinshi isengesho ryo kubohoka. Vuganireka mbora maranga mutima nje mbora n'izira zaje zo gukorera Imana. Ndambona neza abantu hadutse isatsi. Baradukwa
n'isazi gushika je nagarutse kuvuga ni Imana nimba ryasengeje nayo amarira narira bagira ikigo ko nanje ndiko barica amasazi byase bo batumye ko ibyo kurya bararya abandi biranka baragenda barira ku bakobwa babo bari bubatse hafi yabo mugabo nanje nije ndiko ndagira isuku nije ndiko ndaruha biriko birita mbabarira rwose zigende nimba byavuye kuri shavu nagitse nenda amaze kugihabwa wumve na cya kintu ciyerekwa niki nenda biho ko ari Imana ibahanye kubw'umutima mubi banteye kuko icyo gihe umukecuru wawe yarabyutse no mu gatondo ntiyambwira ngo good morning kandi yahora yamandamutse kaje sikeshi nabatangura gusa nije nabigishije nje batanguje kuramukanya mu gatondo bari basigaye rero umuntu wese agwa ku yundi good morning kandi baramukanye wa ibyo waboye bavuga bose good morning iyo mwe n'umutama wawe n'umutamakazi wawe n'umwana wawe nuko rero icyabaye ni igiki isazi zirapfa ari n'ikindi bankoreye ndabwira ngira ndabasaba ikimenyetso mbereke ko ndi wo kubakorera narokugenda kuko nari ndambiwe kandi sinashaka kuguma nimuka mu katsi ndabwira numviritse mwebwe mufise ingumba ye ushaka senge nkamwe reka naje mwebwe ni musengere umuhungu wanyu nabyara Imana ikamuha urubyaro baje senga nkawe twiyamezi atatatu imisi 90 ndayikunda gose mugabo natabyara nyuma y'amezi 3 nanje muzome senge nabyara muzoce musenga nkaje bace bambwira ngo yareka duhere kuri wewe kuko twaramusengeye n'imyaka ni muri mukure sawa ni mumeorere kugira ngo iyi misi ndimuzonera ishavu mwe mumeorere yugenda bakorera akazi murashaka mbyuke sangapi ndeki kawa sangapi ngiri suku sangapi amatoilette ibikinsa sibitanda sangapi ivyo byose bigaragaza kanje ibyo amasahani ndabizi nije nitunganya nkaza ndayakuraho buri mwanya murashaka neke sangapi miche sangapi breakfast sangapi lunch sangapi dinner sangapi murabishaka ngorori muzu sangapi mesure sangapi murabishaka bigende gute isuku mu rugo sangapi cyandabwira ndikadore kusuku mu rugo ndababwira byose ndabwira babona mfashikara babwira nkandika mu rurimi kwanje bona ndandika mu cyongereza ngo nacyo bari batse gusoma inkandika mu rurimi kwanje mu rurimi ntibashaka gusoma kamera cyabani ngiki mugari pare ko umukobwa wawe yiga mu 9 yarazi kubisoma kuko ari igihe nasanga ngo kijya cya 5 wanditse ngo zogikosora kora cengena ndabyafisha ndabimanika cyangwa nta rero bisigura ndi mu mwanya wanje kuruka ndimuzondondera ibyo muzoba mwononye muzobidepoze nzoza umwanya wanje kuruhuka uhetse umwanya wo kuruhuka ni umwanya ndiko ndasenga cyane ndiko ngira ibiganiro cyane ndiko soma bibiliya cyane ndiko ndoto cyane ibibazo byane nabisha amasaha 2 cyangwa 3 gusa kuryama ku munsi hari gatangwa nk'imishimina cyane nukuvuga kandi ari ngombe nta nitwe nigeze sara mugo ubona ramenye cyashara kijwi cyacu ngaho mu Burundi nukuvuga ikintu cyabaye ni igiki wamenga nta nuko zikwaye aciye samire mukobwa kandi nabwiye ninzobasabira umwana w'umukobwa kuri Salim uwo mungu wa kutabya zose umwana w'umukobwa mani kiramuba wera baca baranyuba baca baretse gusenga Imana yanje mugabo baranyubasha ushikaho n'ubu badamukije babaza abana barakomeye umuryango urakomeye mundi bimeze neza yes kubyo twabaye inshuti kubyo n'ubu babwiye ati basi nawe tubuje gukora uzoza umusumuze kuturamutsa tuzogurira visa tukurira itike uze kuturamutsa umare nka 1 week cyangwa 1 month baziko ndahari bababaye nukuvuga rero ibyo bihugu by'abarabu ni mu bijyane mw'Imana n'abatosenga Imana yanyu hari ikirere cyane gusa jewe natumye bankana uwahora abasponsoreza abafinansa cyane kuko ari kuntu bahuriza hano ibintu hamwe mugani babinjiza ameraga na kamera yaseye n'ubaye gutukuno asa n'ubaye mukapfuyuko kandi cyo n'ikimenyetso cy'Imana none rero mukomere sibyo ibyisi iby'akanya gato mugabo sini by'akanya gato imyaka 120 Imana yatugeneye iyaba twayironderana umutima utunganye mbabwije kuri twonezewe kandi twokubatse isi mu buryo butandukanye none rero impamvu yose y'ubuzima bubabaye impamvu yose y'ubuzima bw'iyasi mbabwije kuri idini nasanze idashaka gusobanura ibibazo by'umukristo n'Imana irahorosha isukamwe mabisi mugane rikura intandara nimwakira ijambo ry'Imana mwakire Bibiliya kandi mukomere
Imana itegure kudukomeza. Ubutunzi buri muri mwebwe nibwo shetani higa, nabwo higa ibitekerezo by'idini. Uwiteka abaho umugisha, Uwiteka abahanze ibyiza, Uwiteka abarinde kubabara. Uwiteka twagura imbibe twese, aduha ibyiza byose tumusaba, atwagurire mu byo dukeneye kwagurirwamo byose. Amarangamutima yacu yavuye, imibabaro yose dutandukane nayo, mu izina rya Yesu Kristo duhabwe ibyiza byagenewe ubwoko bw'Imana. Amen, amen, haleluya. Imana ibarinde kubabara, Imana ibagurire imbi, Imana ibatere iteka, Imana ibatere ururi, Imana ibahuze n'ibyiza byose mukeneye kugira ngo mushobore kubaho murambye kandi muroraniwe. Mu izina rya Yesu Kristo, isabye umugisha n'ubwiza kuri twebwe twese ubwoko bw'Imana.